Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga. Jangan lupa klik like dan klik bell untuk mengetahui video terupdate dari Haidar Channel. Telepon gak diangkat-angkat, di WhatsApp gak dibaca-baca, SMS gak direspon juga. Oh Otong, lu lagi di mana? Ampun udah lupa ya, Otong gak punya HP. Otong sibuk cari duit, Otong gak akan berdusta. Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak kasih kabar? Tadi malam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak pulang-pulang? Semalam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak kasih kabar? Tadi malam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak pulang-pulang? Semalam Otong di mana? Kok nggak ngasih kabar? Otong sibuk apa sampai nggak pulang-pulang? Di telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, di WhatsApp gak dibaca, empok jadi khawatir. Otong mau bilang tapi HP Otong hilang. Semalam Otong ngidar di depan pasar vendor. Semalam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak kasih kabar? Tadi malam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak pulang-pulang? Katanya Otong mau ke Monas, tetapi kok nggak pulang-pulang? Bilangnya lagi ngidar-ngidar. Oh Otong, kok jadi khawatir? Ampun udah lupa ya, Otong gak hafal jalan. Otong sibuk cari alamat, Otong gak akan berdusta. Semalam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak kasih kabar? Tadi malam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak pulang-pulang? Semalam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak kasih kabar? Tadi malam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak pulang-pulang? Semalam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak kasih kabar? Tadi malam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak pulang-pulang? Semalam Otong di mana? Bobo di mana? Kok nggak kasih kabar? Tadi malam Otong di mana? Bobo di mana?